morning. Oh, good afternoon na di. Good afternoon, titas. Welcome na naman sa panibagong video. Oh, we are not matchy-matchy today. Nee, not today. Ako ay kakain. Feeling ko heavy yung... Oh, ano? Medyo heavy na yung kakainin. Normally, alas 2 na po ako nakakakain kasi nga napapasting ako. Pero, today, because we're leaving, and I don't know how far it is, where we're going. So, mag-ano tayo? Kakain na ako. 3 minutes pa. Or 8 minutes. Kasi may lakad pa naman yung mga kasama namin. Is this? Ay, di ba yung color natin ngayon pang summer talaga. And ito yung bag na gagamitin ko. Hindi ko na siya masyado nagagamit. So, gamitin ko siya. Kasi pang summer din naman siya. May dala po akong gamot in case. Saridon, pain reliever, paracetamol, Band-Aid. Anna, can you open the door? Because Tante Apo and Omedinzain are here. Dito na po yung kasama namin, yung best friend ni Ruth, tsaka yung girlfriend, yung kaibigan kong si Apo. So, balikan ko na lang po kayo mamaya. May pa-cherry picking po tayo today. So, samahan niyo po kami and enjoy po kayo sa video nito. That's red. Een heel groot festival bij Biddinghuizen met al die grote tenten. Oh yeah. Opa would like this one. Old BMW. Dito na po tayo. Yes, Oh. she tried. So nice. Well, that's a nice one. That if I have money bang, I want that red car. Okay. If that's it. Daming Oh, nice. cars. No. Oh, no. That's nice. Just like when we went to... That's Opa's favorite car, the to red one. Köln ba, in Germany. That's Opa's favorite car, The red one. Yeah. Oh, okay. We are here, pero sobrang busy. Dami nang nakapark, oh. Sobrang daming turista. I think ano siya, sikat siya sa mga turista yata. Or sa mga nag-organize ng tours. Papasok tayo dyan. Malaki yung kanilang farm eh. Ana, let's food. Sariling sikap na yung anak ko. Andito na po kami sa loob and nabigyan na kami ng instructions and nabigyan na kami ng box. Ito, 3 kilos ang pwede nito. But, kung gusto niya ng 1 kilo or 2 kilos, okay lang. Ang instruction din, kung may ribbon na ganito, meaning pwede kang mag-pick. Pero pag wala, hindi siya pwedeng i-pick kasi obviously hindi pa siya ready. Yan na si Apple, oh. Hanap, Luca. So, vele. Oh, pick. Come on. Daar. mag alleen deze kant Eda. pakken. Oh, Apple. Alleen maar hier. Oh, sorry. Ik ga geen lintje, alleen maar. Oh, ja, ja, ja. Dankjewel. Mama, Dubai.
It's okay, Scott. Take your time. We're not in a hurry. Ga maar hier staan. Hier. Waar papa staat. Hier. Ja. Doe maar eens plukken. Kijk eens. Daar. Wow, that's zoveel. Ja. Gewoon met stokje. Eén voor één. Eén voor één. Dat is een trapje, Dien. Ja. Hier hangt nog mooi laag. Ik denk ook wel. That's a lot now. That's enough, I think. Ja, zo is genoeg, hè? Of niet? Hier is een heel groot die auto, hè? Ja, dat is wel mooi. Hier is een heel klein die auto. Hier moet je met van. Ja. Yan. Apple. Grabe ang init. Sobrang init. Tapos ang daming damo, yung may spike ba na masakit. Kaya ito lang po yung sa amin. Parang 1 kilo plus lang. 1.5 kilos lang yata to. It's 30. Hoeveel kost het? 1 doos? Voor 3 kilo is 30 euro of 1 kilo is 30? Hey. Kom aan. Isang kilo, 10 euro. Anyway, magpaano na kami babayad, magbabayad na tayo. Papa. Ja? Kijk, Hallo. 1,2 kilo. Ik zou zeggen, rijd nog een keer terug. Ja. Dan ook naar Wallissen. Het is 12 euro. Ja. Dus ik had toevallig 2 euro. A few moments later. Ayan, tayo ay bahay na. Grabe kainit. What is it? Next? What are you doing? Dog ko eh, katawa lang ka. Ang baho ko eh. Bahay na tayo. And may mga in-order po pala ako sa sa Shein ba, and then they arrived a few days ago. Hindi ko pa sila na-open kasi busy pa masyado ang buhay natin. Kaya i-unbox po natin siguro. Yung aming cherries, i-ano na namin. Tawag dito, huhugasan namin in a bit. You want to wash the cherries, my love? What? You want to wash the cherries? Yeah, but I want to do it alone. You do it yourself then. Okay, I will show you yan. Yung ating pa-cherries. Gusto daw niyang siyang maghugas. Here on the other side. Hala! And Hala! this pepper cherries. Wait, sa liit pang Pepper cherries. Mama, zijn dat titas? Yeah. Oh. Yeah, that's... You talk to the titas. Hi. Hi, tita. Hi, tita. Nakumusta kayo? Ew. Wait, good. We moeten heel veel water. Yeah, after you wash them, you put them here. Yeah? There's a lot ba yeah? Can I have one? Hi, titas! Hi, tita. Hold up, Lekker, hè? Waar is de vis? Bit zo, yeah.
Lang, you just put this all like this, look. Like this. Like that. And then put here. Yeah? Ja, maar ik wil het alleen doen, mama. Yeah, I know. I'm just showing you how to do it. Hoe doe je dat? Hoe doe je Stop a bit. You can also eat if you want. What? Yeah. Just be careful that you don't swallow the pita. Nee, ik ga geen deze. Nooit meer. Ik wil niet meer eten. En dat niet. Lekker. Echt lekker. Yeah? Thank you. Welkom. Echt lekker, toch? Ja, lekker. Oh, nou is het weer klaar. Nakaalis na po si Ruth andun sa kaibigan niya kasi nga magre-race si Max Verstappen. Pakita ko pala sa inyo yung nabili natin sa Shein. Hindi ko alam kung ilang pieces to pero sobrang dami. Ayan o, mahihirapan yung tata niya umalis kasi. Mama helpen. Papa gaat naar ijs pakken en dan ga ik. Love, you already talked about it with Papa Ik lang. heb de foto's uitzoeken, mama, en de kerst. You're not even done with the kersen, washing the kersen. You're leaving. I'm sorry. I will return this one, I don't like it. Nee, Je bent straks terug, je hoeft niet te huilen. Je komt straks weer terug. Turn off the water if you're not using it. Het water even af als je niet gebruikt hebt. Echt lekker kerst hoor, schat. Papa, Ja? ik wil kussen en knuffel, maar we hebben geen knuffelhals, maar wel kussen. Oh, daar knuffel weer aan. Hala! Look! Dit is zo mooi! Ik wil wel luchten. Tot zo, hè? Papa, kijk eens. Oeh, die is mooi. Is mooi voor mama, hè? Wat na, Papa? Papa will come back, Anna. Huh? Papa has to go somewhere, my love. You already finished washing the cherries? Yes. Thank you. I want to help with you the clothes.
Yeah, but I'm not yet done here. You will go up soon, yeah? Oh, look! Look, my love! Kay kiss! Wow. What, Mama? Dad, stuck here. Mama, kijk, dit was je favoriete. Oh. Thank you, love. Oh, I like them. Mama, dit heeft papa uitgeprint. Yeah, you can watch. Mama, nou kan je je papa al zien. Hey, Papa already left lang. Maar ik bedoel jij. Jouw papa, die staat hier. Oh, Daddy, bedoel yan. Ja. Nag-print po si Ruth ng mga pictures namin lalo na sa Pilipinas. Nandito yung picture ng ko, tatay Ja, ko. maar mama, They show the titas, maar Ben. mama, wie is jarig? Nee, it's mommy and daddy's biryada. Ayan, buhay pa yung tatay ko. This photo was taken maybe 3-4 days before he died. Opa! Kasi anniversary nila ng nanay. Opa, wat ben jij doen? Kijk, opa Peter! And Twee, opa Twee. Ja, opa 2 en opa. Ang haba na ng vlog natin. Hala, dito. Wat? Jellyfishje! Tapos dalawa Kijk, pa. jellyfishje! Hindi. Kijk, mama! Ah, Kijk, de jellyfishje! siya man ako eh. May dalawa na po akong isa sa uli. Opa Ito yung Peter. advantage din these days na parang online shopping tayo kasi may option tayo ng isa uli. Of course, you have to return it in a Mama, kijk! good condition pa. Oh yeah! Ang cute naman ito eh. Ang cute oh, kasi may smiley dito ba? Kaya pinamili ko po yung mga ganito. Tapos, ang soft pa ng telo. Nou kun je je mama en papa wel zien. Kijk, zie je? Yeah. Yeah, that's mooi, yeah? En als je dit gemist hebt, dan kun je niet kijken. Oh, I can look at the picture. Hé, hier was ik bij de speeltuin. Kijk. Kijk nou. En weet je mama? Hier bij de Mickey Mouse heeft een ding. Yeah. Ja. Hé, opa 2 Pika. Hé, kijk, opa 2. Nice po siya, pero ayoko yung ano niya. Ayoko yung tela niya. Mainit Mama, rin. opa 2, kijk. Oh, yeah. Sit siya pa. I'm gonna give this back. Mama, we waren hier naar de Filipijnen toe gaan eten voor mijn verjaardag. Oh, nee, het is niet Filipijnen, het is Vietnam. Oh ja, weet ik wel. Maar waar Tatlo ben na. ik gebleven? Wat bedoel je? Oh, ik was foto. You were the one taking the picture and some ka. Kalimot ka? Oh ja. Mama, kijk baby This is too cloud. long for Mama, me. kijk baby cloud. This is too long. Mama, kijk baby cloud. This is too long, my love, no? Kijk, love. This is too long for me? Yes. Yeah. Let's give it to Oma. Huh? Let's give it to Oma. You wanna give this to Oma, but I think Oma doesn't like this time. So, we will just give it. Look. Aww! Ayan guys, oh. Yung picture ng mga pamangkin ko. Ito yung lahat ng apo ng tatay ko except kay Baby Cloud. Mama, kijk deze nog. This was taken in Mickey Mouse 2023. Mickey Mouse Efteling. O sige na, Anabe. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Shorts ulit. Mama, dit is mijn face. Kijk, die baby. Parang same color to that. And this one for sure. Nakipili ko na yung tela. Why did Papa print that, uy? Hala, ang ganda ng tela nito, uy. Ang tawag nito, ang lambot. What's dit? Oh, this is so cute. Mama, what's dit? Look, my love. Wow, maar mama, what's dit? Zo? No, waiting. Yun lamang po yung ating Shein haul. Ito na namang isa. Lijkt een beetje als Kom eens hier, Be. Kom eens hier zitten. Ik wil ook Mama, zitten. lijkt wel een beetje als baby clown. Ja, ja.
Grabe guys, oh, nag-blush po ako pero tingnan nyo namang mukha ko. Pula. Say goodbye to the titas na be. Ah. Oh, the afternoon oh. May mga pinaprint sirot na ano na mga pictures. And anyway, mahaba na po masyado yung ating pa-vlog, no? I-end ko na po yung ating pa-video. Maraming salamat sa pagsama sa amin today. See you na naman sa susunod na video. Duy! Mush mush babush! Bye. Other side, other side. Heart. Heart siya met, mama.